Skvoš možda ne pripada najpopularnijim sportovima, ali njegova popularnost u svijetu zaista je velika. Riječ je o jednom od najbržih i najnapornijih sportova, a stručnjaci su ga prozvali najzdravijim sportom. Skvoš je još jedan u nizu sportova koji se igraju sa reketima. Evo, ovo je reket. Sa lopticom se igra koja je puno manje nego što je kod tenisa. Igra se u prostoriju okruženo sa 4 zida. Stražni zid je najčešće od stakla, da ljudi mogu gledati mečeve. Loptica uvijek ide prvo u prednji zid, može tako i u bočne zidove. I to otprilike izgleda ovako, ne? Evo, 1, 2, 3. Dobro. Nakon meča, kada ste pod stresom i ako slučajno izgubite meč, reket više ne izgleda ovako, nego zna izgledati ovako. Skvoš igraju 2 ili ako je riječ o igri parova 4 igrača. Profesionalni meč u skvošu igra se na 3 dobivena seta, a set dobiva onaj tko osvoji 11 poena, osim ako rezultat ne bude 10-10. U tom slučaju igra se na 2 razlike. Za razliku od badmintona, za usvajanje tehnike skvoša potrebno je mnogo više vremena i truda. Skvoš je jedan od najdinamičnijih sportova, pa bavljanje njime zahtjeva, no isto tako i uvjetuje zavidnu psihofizičku kondiciju, ali i pogoduje razvoju motorike, preciznosti i koncentracije. Brojne poklonike ovaj sport ima i kod nas, a svi zainteresirani mogu se okušati u nekoliko skvoš centara diljem Hrvatske. Prije svega potrebna je dobra volja. Nakon dobre volje trebate otići u jedan od centara. U Hrvatskoj ima gotovo 10 centara gdje se igra skvoš. Može se lagano naučiti i on je dostupan svima. Mi ga znamo iz američkih filmova, ali danas studenti mogu odigrati već sat vremena skvoša od 30 kuna, znači kad to podijelimo na 2 osobe, to stvarno nije skupo. Na Zavrtnici u Zagrebu organiziramo razne tečajeve i puno besplatnih skvoš kampova gdje djeca tijekom praznika mogu doći upoznati ovaj sport i možda se nastaviti baviti njime. Skvoš je sport koji se lako uči, stoga i ne začuđuje što ga igraju svi, bez obzira na spol ili životnu dob, a i financijski je pristupačan. Skvoš nije skup sport, ako se bavite iz rekreacije tim sportom, znači neka investicija u reket i osnovnu opremu može biti do 1000 kuna, a to traje godinu, 2, 3 dana, ne? Tako da stvarno isplaćeno. Osim rekreativnog bavljanja ovim sportom, tu je naravno i profesionalno. U Zagrebu je održan jedan od najjačih međunarodnih juniorskih turnira. Ovaj turnir nalazi se na listi turnira Europske skvoš federacije, spada u top 20 juniorskih turnira. Mi smo do sada organizirali dosta turnira, kako juniorskih, tako i seniorskih, ali evo ovo je prvi juniorski međunarodni pod pokroviteljstvom Europske federacije. Na njemu nastupa više od 50-ak igrača iz 6 zemalja, iz Švicarske, Nizozemske, Slovenije, Srbije, Mađarske i Hrvatske. Na turniru su nastupili i naši najbolji juniori, među kojima je drugoplasirani na europskoj ljestvici Roko Vončina, koji niže odlične rezultate na međunarodnim natjecanjima. Prvi u Njemačkoj, drugi u Nizozemskoj, prvi u Njemačkoj na drugom turniru u Njemačkoj, tu drugi u Austriji i prvi u Nizozemskoj. Ovi uspjesi trebali bi biti dovoljan dokaz da i u ovome sportu Hrvatska ima svjetlu budućnost.